Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building.
di parangda, awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocano nga ang mamuki di ununana. Ay awanen day di narumpit, ano umisen mapagbingit, at ay balasang anagamili, kalay san tupay san tumakuti. Ay awanen tin kami sala, tabagbaketen tadititeng, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, ananusan minti bagbaket, tanu bumalsay ay napiket. Ay awanen tin kami sala, tabagbaketen tadititeng, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, ananusan minti bagbaket, tanu bumalsay ay napiket. Okay, thank you so much, Apo. Medyo... Echo. Echo. Okay. That's it, song called Baby Kinineneng, Apo. Medyo magulgulwang kami ito dito. Kasangsangpat nila. Oo na eh. Ang ami pa na permis na magbagay. And kakalpas na po ito misa ito tabigat. Third day of the Advent. Of course, in preparation for the coming of our Savior Jesus Christ. Is mga medyo overwhelmed kami pala eh. But anyway, you can send your messages through our official text line 0905-808-1259. Eh, quality man balong. Tatamdaman ito, nagpa-premiute at... 0905-808-1259. Yes. Mabaling kayo na pag isang titinagan, your age and address, tapno ma-qualify kayo, Apo, para itiname that tune damdamalaeng. And for every correct answer, you will receive 200 pesos courtesy of our generous sponsors all the way from California and Maryland. Kita umot nagsisingpo da. So i-text yun, Apo, kita nagnagan, napay. Edad and address. Dito lang po official text line. For the meantime, ano ko na dito balong? Tatay ko na daw ti sounds na di YouTube. Tatanad dan. Ayan. Shoutout ka Ruba. Request ko man dyan. Sail Along Silver Moon. Nagyaman from Jake Fernandez. Ayan. Merry Christmas mga idol. Parkes man dyan. Araw ng Pasko. Sagot ko amin nga. Padang OFW. Salamat po. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Okay nga ron. Ayan. As per request, here is Sail Along Silver Moon. Sail along silver moon, trail along lover's lane. Sail along silver moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again hold her tight, back in lover's lane. And then the whole world will seem brighter as we stroll hand in hand. Two blue hearts will be lighter, you understand. Sail along silver moon, trail along lover's lane. Sail along silver moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again hold her tight, back in lover's lane. Okay, keep coming, ladies and gentlemen. At nung tinagsenta po tinagandaan, we have Primo Urban of Ibong, Villaverde, Nueva Vizcaya. Sail along silver moon,
Trail along Lover's Lane, sail along Silver Moon, to my love again, in the glow of your light. Let me see her tonight, once again hold her tight, back in Lover's Lane. Okay, that's Sail Along Silver Moon, music by Billy Vaughn. Yan. Spell Bone dyan, Mark. Bone. Ah. B-O-N. Basta balikas. No. No, kaya yung i-search sa internet, siyempre, you need Alam ko. to have... V-A-U-G-N. Ay, H pa eh. H can N. Billy Vaughn. Baka Billy Vaughn. Billy Vaughn. We also have good afternoon. Ayan, kini Fatima Serrano ng Tuwao, Cagayan, 36 years old, and Coffee Queen, kung na nandiyan Why, Coffee Queen. Tumawag isuna di jay, bagir nga staff yun ng ko. Okay, blessed Sunday, June, and happy holiday ahead. Regards, miss you both. Always ko na naman ni Manang Lorely Valdoria of California. Thank you so much for always being there for us. Ayan. And aside from that, happy holidays too, Dita Di Paaryo. Ay, apo, Diyos ko, nagmayat, agbiag, no, kasto yung ahon, di kapapam. At dapat dito ni Rosel, kung nanay, ako po si Rochelle Bagay Asuncion, taga-purog sa Isvilla, Carmen Ramon Isabela. Single mother po ako at may 6 na anak. Parati po akong nanonood sa live ninyo. Okay talaga mo, ta. And at this point, kahit mga kablaawan ni Brother Rick Estocapio, may Say happy birthday. Yes. Yeah. May sakadagiti driver mi DJ LGU Ramon. Happy birthday, Karik. Ayan, sabi ko mata nasingpot kalata nga asawa kan anak. Ay, ama kadagiti anak mo, I should say. Okay. One. Yan, kung ano ni Apo SB Adriano Sabado, pa-shout out gayam. And pa-shout out man mga idol dagiti kabagyak jay Gimba, Nueva Ecija ti Iglesias family, mga idol from Jesus Iglesias ti Barangay Pagrangayan, Ramon Isabela. Wow. So, uwan pa iti request. Ahumpay magaya mo. Good PM sir, anya na si pinambre yon 0905-808-1259. Okay, ulitan tayo 0905-808-1259. Memorize na nga dagos ni Manong ngayon, ha? Good afternoon, Karuba. Pa-shoutout kami man dito ay SNJ Ramon, nga gururay customer. Happy Sunday. Yan, sa gamano ti kodita. Air condition. He is looking actually transfer na lang din di newly renovated nga bedroom na. Yan. Dati ngamin ano tawag dyan? Yay. Maki-at-atag kininanay na. As he grow older, talagang masapol ng tisumina. At siyempre, kasawan to iti mabigitin. Isang impaayos na di kwartunan. Okay. At ang atagos na itong tawag. Maybe know who's calling. Hello, good afternoon. Pedro Lebed. Magwapo Ay, made. afternoon po ninyo, kuya. Fatima Merry Serrano. Christmas. Yes, Coffee Queen. Go ahead with your greetings. Partakan tayo laing. Tatanda ni orason. When kuya, hi and happy listening to sa mga walang iwanan and bulbulataw family members and officers. Ganon na din kay sa family mo at sa family na lang po ng mga kasama mo dyan. And then kay Kuya Eliboy de la Cruz, lover boy. Ayan, absent ka maning tapsap. Ayan. And kay GC Miguel din po na bibilalabis ko, kuya. Kuya, request na man. Ti? Kantain man ni Kwa kabo boses na nga mintot ni Karen iti Kwa di Carpenters adi ni DM adi Kwa man kuya I have you kantain man ading ta isagsagot ko day ta nga kanta iti gayem ko oray awanin ko kay kayatan na nga kanta day ket isupanayon nga isagsagot ko iti ginyala ni Coffee Princess agyamyaman kuya sali nakto damdama kuyawan Wan, ano naman tinaga ni Coffee Princessin? ni Coffee Queen atoy kuya ni Fatima
Maserano, kuya. Ititwa West Ditoy. Wan ni Di ba, Coffee coffee princess ko nam gamen. Ni Coffee Princess nga best friend ko ni Mercy Kagumbay nga awanin, kuya. Mars, Oo. adapin may isa nga pimusay nga kadwayo nga tumutawag. Taga Aurora. Taga Aurora. Ay, so, kuya. Iso ajay? Hindi ako, kuya, pero nabayag nga ko nga kadkadwa adi. Aji kuya, ngay- na makatawinton, kuya, nga awanin. Aji kas laka boses mo wit laeng Ay, ay. medyo ka watch mo may ilain kasi yung saso. Kasi gano'n, kuya. Thank you, Ano na kuya. na yun, nalipata mo. Okay nga rod. Ato yan tisunata nga kalikaguma mga mga gana. Okay, thank you. From Tuwao. Nga mamam Cagayan. kadiya nga ni Uncle Junti talagang mangkan kanta dito. I have you. When, PS ami nga duwa actually. Anyway, for you and the rest of the Carpenter lovers. I have always been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make it my home. I believed in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when I'm almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my head. Often my imagination kinig to tama has me reaching out too far. When I felt you were there with your hand in the air, you know from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from knowing I have you to save my life. Okay, take it, John Mark. Go ahead for the last line. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. Okay. Time check, ladies and gentlemen. It is 6 more minutes bago ang 12:30. Ako sa madin sa diya pa nang ipaga ka. It's 24 minutes past the hour of 12. Kung naman latan, medyo mas makalito yung baga nga. 12:30 mo kayo declare ko. Wow. Okay nga Rod. And you're still with Manong June and Katropang Jan Mark. Katropang June and Katropang Jan Mark. And ulitin mi apong ibaga nga adati special guest tayo all the way from Ilocos to give us his music. Okay. Do you have Okay, any pabati man sir kinikabsat mi ti happy birthday Manang Julie Padilla.
iti Purok 4, Kabulay, Santiago City. Kunan na ni Analiza Boreta Muhammad. Wow, happy birthday, Ma'am Julie. Yan, amog deta, syempre. Wan. From dating National Food Authority. Di ka muna da pala sunod dito ta. Wino nag-retire na na. Wan. Happy birthday, Manang Julie. Hope to see you soon. Wan, happy Sunday po sa lahat from Brenel Pedro. Okay, damo dito. Hi, Karuba. Kuya June, Amak, great command dito na buwan ni Covin, Abby, Kimbay from Boys at Sati. Nabiyag na po Boys at Sati kita aman lang. The Boys same. at Sati. Oo, napapayag ating nga panagunan nga pimusay dito cellphone ko, dito text message na. Agsubsubli, ayan. Thank you so much, Boys at Sati. Wan. Bye. Si Guillermo na yung pagkamalam yung idol para kasi manjay Maris Tilubong ko. Idol, isagot ko tayo anak ko. Thank you. And blessed Sunday po watching from United Kingdom pero taga Nueva Vizcaya na ni Jean Rabara. Okay, Ro, let's request that here is Maris Tilubong. Nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, ang Maris Tilubong ko. Nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, anang Maris Tilubong ko. Itang Adda ka, dito'y arpag, nagpalinat, nariktaken na sa lukat, kastat inten mo, arektak puso, ang nanayo, nawan ananay ko. Sir, hello. Pangigit mo nga kami. Kadusa Group. Ayan. Harold Tom Fajardo. Ayan. Dagiti kado ak nga nagrigrigat. Di jay seminar mi about our programming. Nasimbeng oras kan kanito, kasimbeng panunod ko, dinteng ka, dito'y biyag ko, anang Maris Tilubong ko. Itang Adda ka, dito'y arpad, nagpalinat, nariktaken na sa lukat, kastat inten mo, arektak puso, ang nanayo, nawan ananay ko. Kastat inten mo, arektak puso, ang nanayo, nawan ananay ko. Okay, nga rod, nagtangabot, hintay pa nagpatalastas, nga sakbay nga pumanaw kami dito yung tugaw, nga kape. Ipag-amumi lang nga pong iti pa nagsublimi, at danabo, mga kadwa tayo, na tayo visit tayo all the way from Ilocos, and maamu tayo na po, iti music na. So, stand by! Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
Okay, good afternoon once again, and we're back and still with you, Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang po numero 1 ng programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City, kan 95.7 XFM Tuguegarao City. And as we have promised to you, ladies and gentlemen, we have today a guest from Ilocos Norte, in the person of, syempre, the one and only Kabsat Ibagamlata tinagamon. Ay, magandang lalaki po kaming tatlo. Yeah. Deto'y apo tinanong mo nga pagayam yo Erickson Gubak Paolo. Ayan. Di mo kailangan inanangamin tatoy kasamang katropang June. Yes. Kahit kung kasi ka mangibalikas. Erickson Paulo, once again, from Ilocos Norte. From the Marcos country, Ilocos Yan, Norte. yan. So, maka-Marcos ka nga rod. Yeah. When gayam. Okay. When kasi maka Marcos meti naganak ko eh. Okay. Joke So, lang. anya ti lang nga, dati pinanawa mga lugar tatay pinmano ka dyan. Tilangana is kulay medyo madilaw-dilaw. Napudot kami tatay mga katropa, napudot kami tatay jay. Idikalman kunak kuma because idikalman iso ti papanaw ko alas yes di rabi mayat ti panawen napintas ti kasasad ti panawen. So kasi lang katropa. Idibigat kalman angim talaga nga nalamiisen. Iti agsapa tayo jay Lawag City mga katropa. Ken kastameten iti aldaw medyo hanmet inoy kidi nga napudot ti aldaw ngem napudot lata. Okay. So Hanyag tutudo. Kasi ito nga medyo kayat nasa makatutudon manen mga katropa. Ayan na po ni Kabsat nga Erickson, manotawin mon. Well, to be honest, I'm 44 years old. Okay, so Ngem yan. katawaan daklang mga katropa. No ibagak ti 44. Apay. Kasi kaadwan na ngamin nga makapulpulapul ko ket pa uubing yam tutubo. So iso nga kunada haan nga akma wenno haan nga compatible data edad mo nga 44 hanya may isurot ka deta kinubing mo bakad adda pa nga patyen mi nga above 30 or below 30 ka kunada kanya katropang June. Okay. So anya ti umuna nga reason apay ka dito kita tangal daw. Well, actually di pa lang July 28 na mga katropa nga Ditoy gapo may gapo iti maysa nga kadwa tayo nga napateg iti puso tinumuti nga pimusay. So dijay iti nagrugyanan nga katropa nga nagtuktukan ininot nga namamuak dito Isabela baben di pa nagtuktukar ko kadigiti nadadaeg nga okasyon ti biagyo wenno digiti pasamak nga dapat ka panakinaig na iti panakatay digiti patgentay ti biag. Okay. So that's the reason may ka lang nakiminatay and then slang idjay ti umuna nga nakaamamuan din. Actually han lang kadeto nga tawen nga kaadak ditoy actually idi pay 2019 no Jack Marino no 2018 and then 2018 2022 ken itay napan lang tawen 2024. And for the information of everyone, Apo Kabsat Erickson is music writer, arranger, and syempre performer pa. So, anya digijay limatak unay. Notable. Yes, notable songs nga sikat makin aramid. Mga katropa, dito notable songs tinumutibiyang Dear Textmate. Ayan, no pamilyar kayo amin iti talo nga serye ti Dear Textmate. Dear Textmate akanta. Dear Textmate, Hello Textmate, panaglantid dua puso ken nagtumpongin na yat kung nakuma jay serye 2 ken jay chapter 10 nagat panaglantid dua puso ngem dadada nga minya nayam amo katropang June ket detoy Dear Textmate, Hello Textmate iso nga na-record idi Nobyembre 24, 2004. Po nabayagan na 2004. So adda kanyam ditoy. Duet. This is actually a duet. Adadadta. Ngem it the duet gamin deta.
Ken kastameten, digiti da dumapay, o damagek man ken ka, siya kaput ya kinurinya rin mga katropa. Damagi man ken ka, ajay, mabalim mga kansunin. Damagek man ken ka, digiti record ko iti dan langgaman soundtrack. Yan, may sada may mesa lang paikit di. Ken detay love call. Nga, mimuno na nga na-record niyang gidir text mate. Di 2000 format lang nagbetan ti Hulyo ken Agosto. Yay, love call. Ano pa? Kenda dumapay. Okay. Hawaii kay, kanda da dumapay. Ay, kanta kami mga artist sample. Kapsat Erickson with his piece. Ladies and gentlemen, Erickson. Damagek man ken ka, no ay ayaten nagmetlae. Tangamin jakap kap lekan, no di sikat manisawa. Adut sayang guseng gas na di ng pagkugustuhan. Ta kinunamkan pa'y jak maibagay tasaliya. Damadek man ken ka, sinot puno nga data puso. Kay kadi madamdam ako, wento siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat di maikulbo, lumang limlimo taayat mo. Anya kadi di agpayso, alugar to'y ayat ko. Anya kadit ka ikaryan, napot noonay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulbit tanake mo. Manaman kaligiti addaan iti kaayan-ayat apagdat datunan tatakan ito. Inta unay pagrukbaban, naingat nga agrayo ako na din. Dito, ikipiya sa'yo. Damagit man ken ka. Nung kaano, ngayat ngag mo, tinasangit awen mo kung kunana. Damagit man ken ka, sinut pudno nga tatapuso. Kay kadi madamdam ako, weno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat di maikulbo, lumang limlimo taayat mo. Damagek man ken ka, no ay ayaten nagmetlae. Tangamin jakap kap na kan, no di sikat mangisawa. Adut sayang guseng kas na din na panggugustuhan. Kinunamkan pa'y jak maibagay tasaliya. Anya gadi di agpayso, alugar to'y ayat ko.
nga kadit kaikaryan na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko kinaulbi tanakem mo. Ipatay ko ubiyag ko kinaulbi tanakem mo. Shout out man gayam. Okay, di kita nakalugan nagtatay. Shout out man iti El Norte Sea Warriors. Ni Presidente da ni Madam Jinga. At taga Victoria, San Mateo, Isabela. Ayan, shout out. Kada kay amin nasa nga pada. Ken kastamit din nagwapo a driver mi itatay ni katropang Marlon. Nga medyo makitintin ni space. Madina pa'y malagipon nga, di baba na nga pasahero. Ay, okay. Maraming salamat sa pangakomodar mo kanyami yan. Katropang Marlon. Yes, kasamang Jun, katropang Jun. Yes, kung nandito ni Mariel Lakitan Lopez. Good afternoon po, papati nga po dito sa D Summit HR Department, lalo po sa mga sa lahat na pumasok, saka pa-request po ng kantang Aking Mahal. Salamat po from San Pedro. And Chanel Bagay Noy Knusa, pa-shoutout po yung mga kapatid ko sa Dubai na si Vong Asuncion, Michael Asuncion, Michael Bagay at yung asawa ko na si agatid dugmong ati message nan. Agur ka napukawak tuloy ito dati continue reading ko na napukaw mo tan. Okay lang yan. Asawa kong ano na lang. Oh. Sino ang asawa na? Asawa niya si Asuncion Okendo Jami Lee at sa baby nila na si Mimay, pati na po yung bunso namin na si Julie Asuncion Redundo. Ingat kayo parati dyan sa ibang bansa at sa aking ka-live-in na si Ronel Vinoya. Watching here in Asingan, Pangasinan. Pa-request nga po yung Palubusan na Kadin. Salamat idol, God bless. Shout out man pa'y gayam kay ni Brad ni katropang ni Boy Tuloy. Basta Crisostomo yung pilyedo ni, nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya. And then si Teresa Eldeponso. Ayan, kakapwa singer din. Shout out sa iyo, Sister E. Magandang tanghali. Yes, kuna naman Kabsat Leo Franco all the way from US, from Sacramento, California. Good afternoon, ating June. I'll be retiring this Monday, December 15, 2025. 37 years of dedicated service. Department of Laboratory of Sutter Medical Center, Sacramento, California. Okay, enjoy your retirement. Okay. Sir. Kuna naman ni Balong Jerome Kairel kay inyo. Happy Sunday po. Pabati naman sa tuyubing ko nga ag-birthday tata. Happy third birthday anak ko, Jill Kaizen. Ayan, happy birthday Basang. Happy birthday. Ayan. And apo dama ni nalaing nga idol Erickson Paulo kunana. Yes, I'm here. I'm here until tonight. Ay, until tomorrow pala. Kasi agpasan siya sakman no bigaten. Katropang Jerome. Okay, Josie Rinonos Ancheta, happy Sunday po sa ating lahat, Sir June Sariales. And that's all for today. Damdaman ni Jan Mark, itibangir nga pag-streaman tayo. For the meantime, ano tayo mga sumarunong kansyon Kabsat Erickson? Okay, agsala tayo man basit. May saman nga cha-cha. Alright, the song called Hawaii Kai. Hawaii Kai. Hawaii Kai. Yes. Jimat lang audio. Tenta audio mat lang. Alright, Hawaii Kai. Sagot ko nga kaligit agbalbalak na mapan ay jay agtor when mapan ag na Eden. Ag migrate ijay isla ti Hawaii, aya. Okay, deta nga kanta Hawaii Kai. Ket noan niya nga trabaho, awan pilipilin yung nga trabaho jay kakadua katropa ha. No talagang plano yun tayo ag yan ijayen. No plano yun tayo ag migrate ijayen. Aya. Oh, mo ti Hawaii Kai dito. Adda. Diyan mat lang yan, DJ ko. DJ folder mat lang din. Nakita, madama pa pong iluk-lukit na dito akin folder DJ. Cedrix, no. Erickson. Erickson, -1. Yes. Apay. Hawaii Kai. H, ajay, Hawaii Yes. Kai, awan.
Awan, I love you babe. Hello, kumusta ka? I pledge. EJ Hawaii. Ay, Jay Hawaii, Rod. Sige. Okay. May saman nga balse. Okay. Siyempre, hindi po ng programa. Adda kami Manen. Exciting! Ikaganda-ten, mapanjay Hawaii. Saganam tabagim, iti trabaho anapate. No nasaldat ka, biag mo't natalingen-ngen. Di mula kitpilyen, panggetan asergen. Ay wen pudno unay, agbiag ka anatalgen. No agagawak ka, iti trabaho anapate. Aglalong saan ka, unay amabisyo. Di bumuro, amabiit ya asenso. Jay Hawaii, ay wen Jay Hawaii. Di panagiyag, ay wen natalinaay. Ika agsaldet, taknon ika rumang ay. Itsaya lugar, awan pan nakaupay. Jay Hawaii, ay wen Jay Hawaii. Di panagiyag, ay wen natalinaay. Ika agsaldet, taknon ika rumang ay. Itsaya lugar, awan pan nakaupay. Luin kagandaten, di mapan Jay Hawaii. Isaganam tabagim, iti trabaho anapate. Saldat ka, biyag mo't natalingen-ngen. Di mula kitpilyen, panggedan aserken. Ay wen pudno unay, agbiag ka anatalgen. No agagawak ka, iti trabaho anapate. Aglalon saan ka, unay amabisyo. Di bumurong, amabiit panagasenso. Jay Hawaii, ay wen Jay Hawaii. Di panagiyag, ay wen natalinaay. Ika saldet, taknon ika rumang ay. Ito'y lugar, awan pan nakaupay. Jay Hawaii, ay wen Jay Hawaii. Di panagiyag, ay wen natalinaay. Ika saldet, taknon ika rumang ay. Itsaya lugar, awan pan nakaupay. Itsaya lugar, awan pan nakaupay. Maraming salamat. Dating nga paset kisag ka na kayo ti Turbo Dietary Supplement for Men. Ayan. Kabisado mo Train talaga kadagiti. harder, train harder. Train harder, ano pa nga ba? Work better, recover faster. Yan. Deta ti usar, deta po iti with turbo ha. Adda po iti ramen na amoka Kabawaska. Yan. Yan. Kadagiti mahilig ti basketball, swimming, dagiti mahilig nga cycling, running, ken dagiti mahilig nga bagbabagkat kadagiti na dagsen na bambalag. Kasla kanya bagbagkatak pala na timbabot Kuya, padasin nyo dito apong inumen. Available kadagiti sa amin na pharmacies, drugstores, and Y2H, yes to health clinics nationwide. Okay, so Erickson nga kasano ka bayag ka nga nindingegan iti programa may nga adda kami manan ever since we started tilata di title nga ikarkiri mi. Actually, it was kailan ba nagsimula ito ulit Kuya John?
yung katropa, yung Adda kami Manen. 2 years Because- ago, pero 3 years kami sa kabila, Hindi, and then 5 years. Nabayag kami, actually, iti broadcastingin. Because I was started, I think, during the pandemic time. So 2020, if I'm not mistaken, 2020 until now. Awa, kita mo nga nagbayagan. And 2020 until now. Yung adalang di kita gundaway nga makakangeg ka mga katropag sipod ta. Dumet di kita pa ka kumikuman tinumutibiyang ka sa musical arranger well, ken kas singer performer. Iso nga ano dadto makita dito pa nga oras si panowen ko nga garamid kada giti tukar hanlang met nga tukar Ilocano nga mitera ramid kapag daw digiti ag demdemad met kanya kagaramid met kada giti foreign ken Tagalog nga tuktukar wenno musika mga katropa. okay. If you're given a chance nga, mangtad pa iti may nga sunata, di maudi nga kapapintasan nga sunata nga parking ka. Alright. Ano diket mo nga kantaan? That Oh, you see. Kasi actually this is the first time na pupunta ako rito because of the sweet voices of these wonderful women of 104.9 XFM. Yeah. So may I sing one song for you, the song called May Kawak Biyag Ko, composed by Charlie Corpus Angel. Kasi hanlang po nga dito ito nga gundaway tinakto pa nagditiyo may agsubli akto. Maikawa, awa mo ti maikawa dito eh. Adda itaw 10 taon kamot lang folder ko. Maikawa akbiyag ko. Yes. Okay. And inagana mo no sino kay mga pagirokno yan dali nga Okay. sulatan. Detoy ket iroknoy kuman once again for the first female host na namit ko si katropa si Weng Yeah. Unchang Rowena At Munchang saka- Policarpio. Yan, palaki kang at saka si katropang Aliyah de la Cruz. Althea de la Althea de Cruz. Cruz, sorry. Yes. Althea de Cruz. Sabi ko nga sa iyo, nagpapa-add friend ako. Paki-accept please. Alam lang for this Christmas. Okay, I want to aron. be friends with you. Okay, kain ka na kaya amin nga may kaukawa, itilam ek. Yeah, this is your song. Siyempre, ito pa ng programa, Adda kami Manen. Exciting! Lipaten kan, di ko nagyem saan. Diyak kabailan, amapukaw katendan. Tangamin na irwama nga adda. Mang taripato, mangayat kanyak pinapudno. Ulitekit, ibalikas kuken ka. Apukwam, to'y puso ken rigna. Uray man agin na dayuta, agmay may saka nga tagikuan. Lipaten ka, di ko nagyem saan. Diyak kabailan, amapukaw katenan. Tangamin na irwama nga adda. Mang taripato, mangayat kanyak pinapudno. Ulitekit, ibalikas kuken ka. Apukwam, to'y puso ken rigna. Uray man agin na dayuda, agmay may sakang nga tagikuan. Nalawa lugar, iti nagbaetan ta. Tadaak ijay lawag, katadak to'y Isabela.
tagisabot ko kini DJ Barbie 2. Ken kastameten kadagiti pada nga may kaukawa iti lamlameg. Ken pudot no minsan ng permi agpudot no ka naglameg. Ulitek ket ibalikas ko ken ga. Ako buwam tuy puso ken rikna. Uray man agin na dayuta at may sakang maag tagikwa nalawa a lugar iti nagpaetanda ta adda ak ditoy ket adda kadita kailiw ko hinapintas alagad-lagad to maikawa ak biyag ko kaadayon dito'y tena kailiw ko hinapintas alagad-lagad to maikawa ak biyag ko kaadayon dito'y tena maikawa ak biyag ko kaadayon dito'y tena. Maraming salamat po. Yeah, thank you so much also, Kapsat Erickson. Agsabling aro, Adda kami manan, kalpasan sa magmamanuwa palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, we're back and still with you. Katropang June, and this time, dating ka-partner ko, siyempre ni Dr. John Mark. Pastor, ayan. Doctor of, damagan mo na ito, specialista na ito, dati ubingin. Ayan. Okay. Wala. Ay, meron mahina. Kasi napigsa di bukadora ni Kabsat Erickson. Ayan, Doctor of singing. Kunak no Doctor of Dietary Supplement for Men. Turbo. With Clava Waskang ako na ni Kabsat Erickson. Okay, so you just heard about our brother from Ilocos Norte, Erickson Paulo. Ayan, iti nagarami dito sa natang Dear Textmate series nga kuna natatay, and of course Damagak Mangkan Ka and other popular Ilocano songs. Isumot ti arranger apo iti Bukrus, if I'm not mistaken, and other musicians DJ Ilocos. Tahang nga mabalin nga amom lata ti ag-compose, amom ti agkanta, masabol nga dati nalaing nga agareglo iti kanta. Ayan. And data mo tapos nagtumaan mi kada kita dito mga musician dito Isabela, the 4-decade duo versus them, we are the producers nga kunadan. Da kami amin kini amaken ti agarami ti kanta, lyrics, arrangement, production, and so naturally kanyami iti ganansya na dejiti hanga maalala ni Kabsat Erickson. So nga if we have a time, I will teach him how to produce a song. Yan. Oray ta one click away lang tatan iti ag-produce iti sonata ket hanga masapol nga mapangkadya Manilan. Takalatabalay mon agi-release iti songs, and that's it. And after a few months, after a few years no simmikat na kantam, talaga mat nga sumbrakan iti royalties mon and revenues. So John Mark, ano ti kunana dita Facebook, YouTube, ano ti kunana dagitan kapagayan tan kita pa lang dito yung XFM mo. Yan, naimbagapangal daw katropa from Ramos Jesus. And naimbagapangal daw yung kabsat naglaeng kanana ni Rosalia Fabros. Nagmet nga isala katropa ko nana. Thank you so much. Dito yung YouTube di kami nagbasa. Hindi pa never been. Yan, duet naman kinamakbayaw. Hehehe, kanana. Text mo kanya, magpalagaan tuwirik na. Haji kamatay, kaya dear textmate. Okay, damdama, kantain dan to data. Hello textmate, and hello Karuba, good morning, afternoon from dito London. Natamad London, and ni Kabsat Nelly Valiente Mariano Heron, kitaman lang, pasyar nga pasyar. So, and Vanji Molina, good afternoon idol, pa-request man dajay kanta. Ay na, di reso na basa kayong tatayan. Okay, si Kapay. Well, blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro Libed. Siyempre, kablawag man ti advance happy birthday ni Papa Severino Libed. Thank you pa. Parekas happy birthday song, idol. And Ferdinand, Ortiz, pasyarat kini bakit ko manong June. Kana mo, hindi naman baganagan ni ayaten eh. Bakit ko nga, madama, agdengdenggag. Request ko jay, kusilapan ka. Ayan. Di namin baga ni baga na ni Ferdinand Ortiz. Agap apa ta siguro, aping iti request na kusilapang ka. Dadya lang. Talagang kasto ti biyag. No maminsan nang maliklikan nga talaga ti. Ag ginura nga para kanyam. Kasabi ko matapakawanin na ka ni baga mo nyo man tila raramitam nga. Biddu. Bagak net ken kay di ano gandat muntuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na
Lady Andaw api manaw ka, sa di ka pa'y pulos kinita. Tawen met pati naglabas, niruruwam ko tinagwayas, sakbayan nalipatan ka. Namin anuwak nagparparit na, nga kumabiyag ko ak subli kang hindi nakalata kinikita. Intun nagsarap na ko sila pagka, ipasulit tutoy matak ako mitaken ka. Sakto ba'y pangako ken ipababa, kastanto panang ipariknak, ang nabiyagak nga awan ka. Intong nagsarap sa kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sakto ba'y pangatong ken ipababa, kastan ko panang ipariknak, ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga babawi ka, na amiris mong nagbidutan. I am sorry, damage has been done. Digmet in pagaro sa en maituran, balay giket masarakan, kalpasan mo siya ke panawa. Intun nagsarap sa kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sakto ba'y pangatong ken ipababa, kastanto panang ipariknak, ang nabiyagak nga awan ka. Ngem kinagpaisuanan na, mail-iliwaklat taken ka, baring mo kabaelak to nga aramiden nga. Intun nagsarap na kusilapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Panang ipariknak, ang mabiyagak nga awan ka. Thank you, gentlemen, for singing that piece. Talaga mga very meaningful. The song called Kusilapan Ka, written by yours truly, performed by John Mark Pastor, Dr. John Mark Pastor. Yeah, di ba? Grime. Natahang operator. May medyo Dr. John Mark Pastor. Okay nga rod, basit pa yapot ni nag-entry. So nga namang mga ganyo itatanda ito ay income ibalbalikas. Ay ag-text kayo na po, itinagan, age and address. Dito ay 0905-808-1259. Tabakano si kayo na po, iti next winner tayo para iti
paset ang programa na for 1. Name the tune. All you have to do is, of course, i-text nyo lang nga po, i-title na dito sonata. Ang dapat, at text nyo tatayan prior. Dito birbirukin tayo nga title, iti sonata. So, kasi lang. And baka si Kante, mga baki 200 pesos. O, di ka di, naglaka. Very easy. Isong angatan, agpapugtutangatan. Basit na pa ilang sama nga So nag-entry. basit na lang nag-entry. Everybody is busy talaga mga panag. Sa shopping ngamin tatan, maawat kami. Manmano lang di agbubuya kanya tatita ni o. Hindi dapat taga-Bilya Carmen. Yeah. Yan, Christian Barrian Sinsayon, 27. Abilina Bartolome, 69, Bocalion Norte. Yan, Josan Alvarez, Gayong Cordon. Fatima Sirano, Tuwaw, Cagayan. Primo Sure. Urban, Ibong, Villaverde, Nueva Vizcaya. Pag-ibig Fund. Ito ang swerteng hinihintay mo. What? Multi-purpose loan. Nagmeta ya. Okay, mabaling nga tan. Mabalay na siguro nga tan. Okay. Ano? 4-2. 1, 2, 3, 4, 5. Lim-lima pa lang. Oras na nga pulo lang kumamati entry. So garod, awan Nagadog busy bibuya. Nagadog bibuya kanya ta. Come on. Oray no YouTube or Facebook kayo nga dumdum nga gapo. Text kayo. Text kayo. Wen. Supay. 200 pesos. GCash or regular load. Lalaka lagi ito ipapugtuan mi. Manuel Centeno, Dalawig, Alcala, 55 years old. O, di ba? Ni Kuya Joseph may nag-text. Yan, naimbanggal daw yung karuba. Pasyaran po na ikinig sa bahay. From Katpungtilan. Itinagilian, Isabela. Nga din, we have no choice. Talaga nga masapol tayo ipadawat iti 200 pesos. Iso nga. Yan. Pa-shout out po kami dito sa Champion Bakery. Tapos kay Ninong Aga Alfonso na nagluluto. Thanks, katropa. Merry Christmas from Christian Barrien. Kita ka man, di kantam dita. Marvin Atapay, Santo Niño, Cagayan Valley, 25 years old. Ano kaya ang PD? Wala bang iba? Ito lang. Gusto ko lang dito lang tatakbo muna for the meantime. Ito nga sana kumamata. Baka kamali. Mati ko na ikan kantaan kami live ato yan. Okay, di bale, papugto lang mo at maawatan daan nga hamo kabisado dati sonata. Anang talala ni basang kong Rueno DJ. Okay nga rod, dati sonata ka at worth 200 pesos na among title nan. So all you have to do, i-text nyo lang apo, DJ, title na lang. At siyempre, tana i-text nyo mo itong DJ name, age, and address yun tatayan. So, ato yan. Ilang araw pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Adasang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka
sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Nalangabangan, di ba? Bilang kahit pa ba ang ahitin o giliw ko, ilang hirit pa ba ang hihiritin o giliw ko. Di naman ako tulad ng iba, pinapangako ko sa'yo na igagalang ka. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Na tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At patpatayawitin. Ay. Yes, for sure. Iso nga medyo umisim siguro nila ng Avel tatata nanggig na dyan sa Ongaligaya. Yeah. Papatay waiting. Patay within the munisipyo. Yeah. Okay nga Rod, we have a winner. Ta nagsapan. Introduction pa lang nga po ket naka-texten. Although adutin ng simong bat, pero siyempre may salaang iti mga bag. Okay. For 200 pesos na nagring dito cellphone mo, sikan iti maswerte. Dapat tataon. Yan, good afternoon, Christian Barien. Thank you po. Ayan, Sinsayon, Santiago City. Bungam Jasom, taon na taon. Ayan, anyway, congratulations. Ayan, nagkablaw kan. Kablaw ko man ni Ninong ko nga Alfonso. Nagluto. Anyan, luto ng round. Tinapay. Bakery. One more bakery. Tinapay. Okay. Pandesal kasi ay, komporme. Kumporme katropa. Okay. Gadya lang. Haji lang ako. Okay. Pare ko na lang, Victoria. Victoria. Okay, sige. I-send mo ka na GCash number mo. Okay, i-send mo GCash number mo. Sige po, sige po. Okay, congratulations. Okay. As requested, Victoria ka no? Iti isa ko na kininino ng Alfonso. Ang duway. Aga Alfonso. Okay. Napanak, nagpasiyar jay downtown. At dan nasabat ko abalasang. Kinidayak iti kanigid, inisen nakasamsamti. Victoria tinagan ko kinunana. Inaram ko ni Victoria itinabayak. No pa'y kasta tibanag na inanusa. Ket tinteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko.
kayat ko. When naganas tunggal aldaw maglabas, tunggal Adda ni Victoria itiden na. Ngem malas ti amin amalas, inangaw na ni gasam, ididimteng ti may sa pasama. Hindi na pa na nagpasyar enjay balayda, ni tatang na ti inak nakasarita. Ay pero pasensyakan, tawanin ni Victorian, intaray daytay adik akaroba. Nasakit tinakem kong itinapasama, ket napanak naginom iti aras. Ano? Tigasat kusin ang sangitak, taawanin tiliw-liwak ni Victoria, ket awanen iti denna. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag kuwa ni Victoria simbang peten. Dabus kuwa sinarong karang, mailiwag unay kenkwanan, ngemat damit ti ubing agkaduwanan. Ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta, ti istorya may panggit kenaya. Tanad subling ti liw-liwak ni Victoria Sinobliana, nubidin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubidin ka doblem madenggen daytoy kanta. Yan, medyo late na di palakpak Hintay ko mga pahinang. At kami nabasa dito yung Facebook. Naku na. William ti ay agaramid nga kanain ti kinembag ore nagtakis shit tarupan. Kita man lang Apaw na ni ating JM Sanglay. Ay, ati talaga da ipopost na. Okay. That's it. And congratulations. Iti na nga bak. And damdaman man na po. Agpapukto tayo sa for the meantime. Ay tayo po tita dumabay nga palagi. Pagsubli kami nga road. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianas of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Okay, we're back mga katropa. And still with you, katropang June and katropang John Mark. Dito lang nga po numero 1 programa. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Exciting nga talaga di pas pasama. Once again, thank you so much kini Brother Erickson Paulo Apo iti Ilocos Norte. May bimisita dito yung programa tayo. Di tarwaris mo na ito, tao mililiw ka na kiti katropa tayo. So nabayagan nga listener iso na iti 104.9 XFM takabisado na po dagiti DJs dito. News Anchor DJ. Yes. Naglalo kini katropang Rowena Monsyang, siyempre Althea, DJ Barbecue, and the rest of the group. Talaga amat nga nagpatag nga talaga iti radio broadcast o rin o dayo ka. Nako. Apay. Ayan. Okay na siya. Ayan. Nakan lang yung video. Anyways, kuna na niya Clarina Valera. Thanks po. Kuna naman. Ayan. Barriaga family. Ayan. Barriaga, Josie family. Flores family. Watching from Nueva Ecija. Ayan. Nagiti relatives na kano. Ayan. Pero kasi binungor. Kuna ni Robert Manuel. And hello mga idol watching from Baluarte, Santiago City. Manatampang man mga idol. From Josephine Prieto. Okay nga rod. Akit pagsasarunan tayo dagitan nga sonata nga request dan.
sila'y kasuri na manimba ibawag basi di ka magayadi. Manatampang, amitampang, inuntanan sa ulunin na mitundong. Manaubab, ainubab, inuntanan sa profile na minikap. Manatampang, nambay fit ka mga to kasobra ikinagkataw inong tabikin sa FB. Halos muna pagkaraw nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na bugalin, nan sa pulo maginugot, nan sa baba na balopot. Kaya kanya binggulay, bitsuribitan, nang kailay ka sa baba, kapilikot bitanda. Manikim sa babo, abindagang sa apang, lika na bibingka, pusang di ba masa. Sa pulo na binala, sa bala na angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala manapik, manatay mamahok, matabuwag kanon. Manatampang, inuntanan sa ulunin na mitundong. Manaubab, ainubab, inuntanan sa profile na minikab. Manatampang, sana all na naman nisan, sana all na na Muslim, sana all nagpapansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabiya sa bingol laloon, kinababay gabi di pantaloon. Ang basta ka ng boman bagsuri, basta sika pa rin nakakadiri. Bala-bala matatig kamig ka tao o pakailay sa sexy na bimbosaw. Bagay-bagay di tan matamaan, bato-bato sa langit, kinami ang karon. Manatampang, amitampang, inuntanan sa ulunin na mitundong. Manaubab, ainubab, inuntanan sa profile na minikab. Manatampang, one more time. Nambay fit ka mga daw kasobra ikinagkatawin ang tapikin sa FB. Halos mo na pagkaraw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na bugalin, nan sa pulo maginugot, nan sa baba na balapot. Kikanya binggulay, bitsuribitan, nang kailay ka sa baba, kapilapot bitanda. Manikim sa babo, abintagang sa apang, lika na bibingka, pusang di ba masa. Sa pulo na binala, sa pulo na angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala manapik, manatay mahahok, manabuhat ka doon. Manatampang, yan, parang ni Ferdinand, ay mali, Robert Manuel, jika no comment sa ba, request yung big na nga, kadwa na agde-deliver ti parcel, JNT Jeramon. Wow! Come on, Saba. Come sa. Tu la comprendrai l'amour. Restez dans le reste de jour. Come on, Saba. Come sa. Tu la comprendrai l'amour. Restez dans le reste de jour. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl, evening walk by the moon. So we were dancing on the music, and I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, come on, ça va. Comme ça. Tu ne comprendras l'amour. Restez là nous et reste que je. Come on, ça va. Comme ça. Tu ne comprendras l'amour. Restez là nous et reste que je. Fell in love in Paris. Didn't know what to do. Walking with my girl. Rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby. Didn't know what she'd say.
drinking wine by evening in the small cafe. Come I asked her to kiss me, asked for something more. She didn't understand me like I did it before. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien d'amour. Restez là où est resté toujours. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien d'amour. Restez là où est resté toujours. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien d'amour. Restez là où est resté toujours. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien d'amour. Restez là où est resté toujours. Okay, aksipsubli kami. Bukas na nagpatalastas mo ta, oriham magayam. Okay. Anya ti mabasa dita. Manong Jun kay na John Mark na may saman pa yung request Uncle Berting. Sagot ko kay ni Tatang madamang agdengeg. Thank you. Ano naman? Ni Ferdinand, Ortiz. Okay. Good afternoon, Idol. Shoutout po from San Andres, Santiago City from Crisanto Marquez. Ayan. Crisanto Marquez. Okay, watching from California, USA. Of course, good afternoon to Ninang Tessie Goliaba. Ayan. And to my wife, nga of overtime tata. Good afternoon keng kadita munisipyo. Sino ka doon dita? Let me know. Ayan. Hope you're doing good. Being alone. And awampay iti mga requests. Wala pa naman. Okay, maawata mi abo. Christmas season kat nga rod. Aglalo kat Domingo pa nagpapalingki nga talaga. And parang kapalingkit 500 pesos. Actually, hambit nga, it doesn't matter, no, dati kwarta mo awan for celebrating Christmas. As long as, ngayon nagrigat umapal, di ka di, that's the hardest thing, di umapal ka di karuba mga, ti handa na. Ayabam no ko na. Iyabam no kan. Ano di, ano siya kati awan ti handa na, di na ka mo iiyaban ka na road. Dali lang. Makisaw-saw ka. Aray ko. Ayan, so nga, ano kaya mo apo, iti, noxpari ka naman, aglaplapusan ti kwartam, kuso dyan bagam tatay, iyabam dyan karubam. If you think awan iti 500 na for their noche buena or not enough, I get sikan de garamit way. Iso ti tema itatang Domingo, because the third Advent says it's a joyful, it's a Gaudete, Sunday, okay? Joy, you have to share your joy, your blessing, kadagiti awanan. Okay, that's the best thing nga maaramit mo, nakusmari ka naman ta, tagibasitim di 500, okay. Anabay, awan di may bagakon. Na pinilig tatan, sinukat mo. Ana, Cordillera. Manen, puro native dance? So na, siyempre, kalpasiwa Sige nga. Salat ko. Nakasaksaka. Wan. Okay. Tinabartak. Okay, may sabi nga rin na sonata, para ka na kayo. Ayan. Para katagiti, taga Cordillera Administrative Region. Yes. And kalagiti Ilocano, sabong nalaing mo lang nga sumalati kastoy. Agtadyaw. Wow. Suksukisok ay limi kadunduntugan kagagarden na
Gagandapay manubla Cordillera, oh Cordillera, adin na gulong tan disiplinado, o ang buong daya, alam ko man bebe anak, tansay may patawid ni kinatalnanan. Nuway rigat manisisada, mantitinulong man kakapyada, unggana ay masulbarda. Isungat kayo ay anak ni, denggang yun ang pagbagami, tansya din na bangunan ni, ay hindi na puwan ni. Cordillera, oh Cordillera, adin na gulo, tan disiplinado, o ang po ang daya, adam po man bebe anak, tansay may patawid ni, din kinatalnanan. Cordillera, oh Cordillera, adin na gulo, tan disiplinado, o apo ang daya, adam po man bebe anak, tansay may patawin ni, din kinatalnanan. Dungdung ay sidong ilan, insina lidumay. Dungdung ay sidong ilan, insina lidumay. Kinarta po, iti sunat ng Cordillera pinagsasarunan ni John Mark. Manipod di jay manatampang, binor, and data. So nga, agyaman ka, tama dito pagbagik. Okay nga rod, iti oras kat 2 minutos, kalpasan ti oras de las 2. So nga, subli kami with more songs and surprises right after a few reminder. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air conditioned cook. Agsubsubli, dagiti pagayam yo. Still with you, katropang June and katropang JM. Ito lang nga po 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Medyo maulawak sa ito'y reflection si Silaw tatalang mat. Bueno, anong anak ni Erickson. Dola nga ba nagdajay. So I'm not feeling any better now. Ito yung mabasa. Yan. Ni Marife din mong giti kadwak isuti di J baba. Naman na yan ti Juby. Yan, pa-shoutout idol watching from Batak, Ilocos Norte, Recos Kumanjay, kung silapan ka nalalpastat tayo, nagyaman ak idol EJ Alberto. Yan. Yan, good afternoon po. Pa-shoutout naman po from General Trias Cavite, Nieves Dolente Pabiling. And today is my birthday. Iwan ni Tristan Gulay. Happy birthday, Tristan Gulay. And Joseph Jacob. Good afternoon po. Pa-shout out po. Yes. Ang harap for everyone. Here is something from Phoebe Cates. Song called Paradise. Could it be the little things you do to me? Like walking up beside you. It's so new to me. Life can be so full of danger. In the dark there lurks a stranger. I just can't imagine what she wants with me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth will be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. As I gaze into your eyes, I realize it's paradise. It's right out of something from a fairy tale. The terribly exciting, endless fairy tale. It's nothing I could never make up. Am I dreaming? Will I wake up? Just to find out this is to be reality. When I'm with you, it's paradise. No place on earth will be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. As I gaze into your eyes, I realize it's paradise.
Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. As I gaze into your eyes, I realize it's paradise. When I'm with you, it's paradise. It's paradise. It's paradise. It's paradise. Yan, nagyaman di Rabi Idol, naglaing kayo di Rabi Idol. Ka naman eh, Jimwell Agcanas. Yan. Shoutout po Banyares family from Jason Banyares. Yan, dito tumatawag ni Pedro Libedsa, mino ni Manen. I'm not feeling well, I told you, that's why you answered the call. Why? Hello? Hello? Di magtagtaga rin. Wala. For the meantime, here's another piece from Rudy Corpus this time. Sa dinuma ti ayan mo biyag ko, kaya ko kumakyan ka nga ipuno si kaaka na pa ako ket di kanto mapungkaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumakyan ka nga ipuno si kaaka na yung ti arapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko, uray pa'y aglawas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro yug ko alipate uray pa'y Adda tun ijay tanen
dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumangkin ka nga ipunno sika ka na yun ti harapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglawas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y addak to ni jay tanen uray pa'y ang labas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y addak ton ijay tanen uray pa'y addak ton ijay tanen Yeah. Thank you for the concern, Kabsat Nilda. Yan, as I have said. Ano nga nagsaor. The lights here, too much. Medyo kumontra dito yung sarming ko. But anyway, adto tabin amak ni amak pala ti kumansyon. Napuyat kan sa dirabi ka no kada na eh giyaman kami ti serbisyo dirabi idol from Jimwell Agcanas. Yeah, dirabi nga na po kat imay dagiti Magallones, something like that. Farm machinery supply, 3 groups ti nag-recording di balay. So nagrigat ito recording actually the technician ka handle kay ti technical department. I have no choice than to help them because we were paid. I'm mad pero actually it's one way of helping them kasi the jingle da masapol ti supervision yan tapno ma-record da for their entry for the best commercial jingle di company da. Okay, anyway, congratulations to everyone nagpipintas ti lyrics da adyo to that takwan presentation yon no kasano yung i-present iti paglalabanan nyo. So it's a good thing ko man judge sakta may bagak ti kapintasan ti behavior actually iti artist get i-perform na pa live. I-perform na pa iti live aside from their entries nga recorded nga to be submitted in their main office and yan the Milovic Corporation. Milovic Ventures ka lang sabi niya? When corporation, something like that. Okay. Anyway, once again, good luck kada kayo amin and pagugudwaan nyo lang amin di main nga premyo nang kayo aglalabanan. Ayan. Aha. Hello po Sir John at Sir JM. Pa-shoutout po kami dito sa Labinag Family Bulan. Ayan. Advance Merry Christmas po mga katropa Kastamit Ken ka Bell Bulan. Sige, kita kata ti okay, may shopping ka sa
This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Okay. Hello? Hello, Sir John. Oh, sige, kamablang kan Uncle Lolo Pedro Lebed. Muna tamin kablawang kay man iti nagasap ka na parabor ng malumyo kan nagasap nga Domingo kan kasamtan kada kayo amin ditan SSM nga malabas na kay ramanam mo di pamilya yon Sir John and John Mark at kablawang garod man kay ingungot at si pamilya manipod si Biskaya kablawang man ni si ang Milibed sa isang Libed Raquel Lebed, kundi imungutan na nga ama, si Berino Lebed, na isa ti ag-birthday ng 16, kablawang kaman, kaya happy birthday, anak ko. Agrubi sa trapan iti kanta Sir John and John Mark, iti kanta nga pang partisang sagot tayo para kinyana, Sir John. Okay. Okay. Maji lang, Lolo. John, dahil lang, Sir John. Wan. Kasla, dati. Ag-birthday ng anak ko nga, kakaisuna nga lalaki. Okay, si Berino Lebed. Okay, garod. Kasla Thank das- you. Kasla dati sa gabani na data. Kasi dalatag na kasi ko. Kasla dati panateng namin o gurigur. Litag, litag. Okay nga Rod, para dyan ti anak mo, kini Severino Lebed. Lebed. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Severino. Naimbang malam, sir. Watching from Cordon. Kasi, Cordon ka na. Kasibong. Pinaggulo. Baka damat ti kasibong ang Request ko man dyan barangay. sa Lidumay. Di istambay. Salamat, sir. From Rialen Pidot. Yan. Thank you po from Sean May Libed. Yan. Najit. Anak ni si Berino Libed. Yes nga, anak mo lang ni Pedro Libed. Okay. Iti abangak nga talaga. Iti Nakumpare ni Camilo Choco. Choco, yan. Iti oray ka, di ako mablao mo, di tatang ni Pedro Libed. Ay. Tanong dire-diretso kumano from the highest order. Tatang ni Pedro Libed, nga ni, di ka mo tinagan na sa ni Pedro Libed, sa kanya na nga ni Severino, sa kanya apo ko nga ni Sean May Libed. Diba? Kompleto. Okay nga Rod, thank you so much for calling. Kabsa Pino Manong Pedro. And 2 more minutes to go. So itatape lang agpatalas sa Santa na damdaman kita diretsutan. So agsubli kami apo for the last 30 minutes of our program. Stay tuned. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's. Okay, accept sa breathing pag-ayam nyo. And this time, apay nga takastamot lang natin. Kasi siyempre madaming ato. Ayan, and this time po, pinilimiti tumadar basit. May kanti wayaman. Dahil ito saksakan nga medyo nasakitan nga agtugtugaw. But anyway, you are still with Katropang June and Katropang John Magdalene lang ako numero 1 ng programa. Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago City. And 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! And at this juncture, mauding nga paseten. So, thank you so much. Kada kayo amin na po. Dire-diretso lang itong tumartarabi kada kami. Oreno seasons of, busy. Seasons in the sun. Oreno busy seasonan. Kada kayo tata. Yes. Ada kayo Ilocano, kismi-kismi ko na adda ko na Ang kusko-kuskos. Okay, and ano ba? Kita man baka no nang ato tabipim. Ani nang ato lang silaw amok ti rinana. Okay, makasta nga fugab ni kam atanan kokorolak. Maski amen na matayog yung signal jekan tapasaw para nikaw. Maasim ni katapalan o reno saan anapig sa signal at daaklat na dito'y para kanyayo agding-dingig. Oh, heartwarming. Merry Christmas, sister. Okay, di baling 500 lang po ang handa sa bawat bahay. Ang importante, totoong tao ang nakatira. O kung na naman ni Christian Barrien. Okay. Diba? Watching from Milovic Warehouse na yung Bangamalam you sir from Jason Banyare. So, di ba? Yung nag-recording grabe. Thank you, Jason. And hoping nga mga abag kayo okay. So, what's up? What's this thing? So, stand na dali. Oh, ano naka-istanta nga masapulan. Okay. Sige. So, what's up now? So, kaya mo nga agjuwat kay kini Kuya Erickson. So, may we have Erickson back on the air. Kabsat Erickson, magan, takantayin ni Jay. Testing, practice mo. Kaya nakan mo kantayin ni John Mark na Jay. Siyempre, so tilim matak nga kanta na pitang dadya kami. Na Jay, dear textmate. Nataya box na.
Dear Textmate. Okay, nga Rod, we're bringing you back. Datay nagkanta nga original ti Damage Mangkeng ka. Aditi tata. Special guest tayo. And for those who want to appear po dito programa may, just like what Erickson did, please feel free apo. Libre kayo apong umay. Kung guest kada kami. Okay. Nakataadartan, bro. Alright. Okay. Nagbabalik po ang inyong katropa, Erickson Bubag Paolo. Yes. At kadwak na tani ang Mac. Para Ano? tapno no padasin mi mamat. Kantaan niya dito. Kantaan. Detoy Naputar mo nga sonata. nakasigsigat nga kanta na Paul 1. Dear Textmate, this is a collaboration me ni Mr. Benny Ventura from Lawag City. Detoy Dear Textmate, hello Textmate. Isagot mi man kadagiti. 1, 2, 3. 1. Okay. Ay, Okay, una. Garot. This Eto time, ito na po, the one and only, Erickson and John Mark Pastor. Mhm. Wala. Wait. Ang isang saling ko pwede gamit. Okay. Okay. Siyempre, dito pala ang XFM 104.9. Exciting! Practice. Totohanan na to. Exciting! Dear Textmate, nalipatan na kadin wenno addan sa bali nga ingka kakibkibi. Message mo jak idan masungbatan tatoy baterya ket na dead cell sa. Hello, Textmate. Ay, Malipatan kagating nung naibusan lubkot katitexken ka. kanayon lang ang load mo. Pati allowance ko ket nairaman ka. Tanu awan load mo ket pasaan ka. Sorry Textmate, ang moment nga agad adala ket aduunay iti pagkasapula. Saan abale ken katag trabaho kan mairamal nakmet iti masapula. Text mo kaniya nang palag-an tuy rik na tawag ko ken ka rik na di agayan iniw ka di ka ipapanan na wenno ayat ka di iipapagana. Maraming salamat iti suportayo ako. Iti deto ang kanta. Iti uneg ti 20 ket maysa atawen. Sapay ko maapo, tasan yun to kadi. Nga inggaan, nga suportaran, dagiti akan kanta nang nangruna, nga dagiti kan kanta ti 4 decade duo. Brad. Kat mo kaniya nang palag-an tuy rik na tawag ko ken ka rik na ti agayan iliw ka di ka ipapanan na wenno ayat ka di iipapagana. Kat mo kaniya nang palag-an tuy rik na tawag ko ken ka rik na
Amen. Ayan, kada kaya amin yung sangapada po. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-suporta. Kada kami nang nangro naman kadagitoy kakadwat di por di kay duwo. Yes, amak. Agor ka, Ana, sige, yes. adalang iti ilawlawag kuman. Ana. Apatas ang kabagam iti turbo. Masapul mo ka di iti turbo dahi tayo supplement. Ipagamla ang taikanda ka ti sanga bukroy. sanga Ika nga, ika nga, train harder, work better, ano? Nakalimutan ko na yung linya na ito. With the turbo. Ayan. Adaramen na pong Maka and Clavo Waska. Ayan. Kadagiti para kada kayo nga pada nga lalaki nga mahilig iti sports. Naglaro ti basketball, swimming, running, cycling. Ken nagbagkat. Ana. Ken dapay na idumduma nga sexual intercourse. Yeah. Timbaganan. Alam na this. Okay. Exciting na this. Kaya nagiti pada nga man nagbagbagkat kadagiti dadagsin nga banbanag. Padasin nyo apong inumen detoy. Turbo dietary supplement for men. Available kadagiti sa amin na pharmacies, drugstores, ken Y2A's or yes to health clinics nationwide. Okay, anyway, let me have this chance now to thank you, Brother Erickson, for dropping by and for seeing us in person. Hanlang agchat-chat this time. Total, naigamangkan. Talagang nga masapul mo talaga ti turbo. Dito lang. And as I have said, thank you so much. And sabi lang kumatahang nga dito yung aging guy. Iti panagkagadwa tayo, ang musikero. This is not the end, but this is only just the beginning. Okay, looking forward for a project nga makadwada ka. And sure kuya. Yan, I'm willing and I'm so ready. I'm ready. Okay, ready, so ready. that's all. And thank you so much. And we have to say goodbye now. Kagiti dumdumgeg. So dagiti parting songs may mabit laeng. Thank you so much once again. Salamat. Okay. Mauna na ako. Okay. Alam daw to ikuha man ni ano to USB. Okay. Thank you. And datangkar po iti pagayam tayo from Ilocos Norte. Yan ni Erickson. And as we have said, looking forward for a project. Okay, John Mark? Damag-amangkin ka, no? Basol mo, dagita nga paspasama ka, okay? Okay, for Kabsat Nilda de Leon this time. For you. See you next Sunday. Ciao. Kananani ko. Basol ko kadi nulipaten ka kaunggan to'y pusok. Basol ko kadi no'y waksikan dito'y panunok ko. Jakun madaeran tipuri sa lep ang barukong ko amang lemes manggudas ibiyag ko Awanin day di aya anang balod na irut akar ni aya kasman diya upas tiragsakan na sampit balikas namatiyakin ka tanatalgen tuy pusok kang riknak ngem gayam ubaw ayat mo di mapagpiyara awan ser-serbing na di ayat nga inak imparik na nga inak tinagibit italagkan
dagiti nga arapaa nga intang minulit ikariken sa pata no siya tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas na ikupin na kalmanta naputar akanta arbis amang pasanta inagkel tay nga ayan. Jak ninamnama akas tuhiti inted mo akalakaaman kiiniyawat kutoy ayat ngem paitiin kain sa pabak Kasaluwag pa'y itan imbatin to'y pusog nga may maysa nga aglak ang imbaay mo apanusa awang sir-serving na ti ayan ngay nakimparik na nga inat tinogibi ti talatkan namnama nasulbong nagbunga dagiti nga napaa nga inta minulit ikariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas ngay kupinin na kalmanta naputar akanta arbis amang pasantat inagkel tay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupinin na kalmanta naputar akanta arbis amang pasantat inagkel tay nga ayan no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupinin na kalmanta naputar akanta arbis amang pasantat inagkel tay nga ayan tinagkel tay nga ayan tinagkel tay nga ayan. Thank you so much. And this has been your Katropang June and Katropang John Mark saying goodbye and God bless everyone. Love, love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet talking girl comes along, singing a song. Don't mess around, you just gotta be strong. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. You belong to me now. Ain't gonna set you free now. When those ghosts start hanging around, sucking me down, here in your heart, and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love you. Stop, 'cause I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep
keep us together, whatever. Young and beautiful, someday your looks will be gone. When the other turns you off, who'll be turning you on? I will be there to share forever. Love will keep us together. I said it before and I'll say it again. While others pretend I need you now and I need you then, just stop. 'Cause I really love your style. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Whatever. I will, I will, I will, I will. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. 1, 2, 3, just talk. 'Cause I really love your style. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever.